barigici tha muwanja chia tha murithiri wa Meru TV kuri kuthithite na mbere kuri ithori nkirigagira atima muthenya waku nuthite na mbere kwagira nkirigagira atima ntu yaku nithite na mbere kuthonga makura kunthithite na mbere kuri itha TV ya Meru TV uri agitio kinene bitigire nko watoge ni kirimetha yetu ya ndeto kawethire bambitani famina zwa Kimathi ruterwa rungi Phineas no mwerekere wakwa na chitu tugachiambiria kagitania ka atuchambire na chimujumbe wa Tigania East Mheshimiwa Mporo wa Bori arakiruguria kana arakiariria biashara thokoni ya Mikindori ethiritwe akibaruria gutigira ati bakwinambere kwa bakithongagira kirima sako kengo bakegwa abakegunikaga anene na kengo bakainambere kwa bagikuragia Bobari Bongwa Adam Zuma Tura the Ranger no gutwambire na riboti ino. Mangiri na mangiri ya karina biashara pa Mikindori para poitumire na benene ke remotratra kumba kwitha kurasa kwenjarura bombete kwitha bakambe oterero sa kure kumeka na mitra sarboite moroto yo notire bakumba kwithira by save no ite de bobongwa kiwa bobo kumba kwithira bwebe na mashailok bara badirete pe palangi kiwa kaita ne tualegeta kwitha to tanto milioni 10 to kona to milioni 10 to kya kurta siringi gana remwe tuwaita ile toa batwe kou baraka ke sailo modeta ke sailo konekro mesa na rekere buru tukaenda na watu mitrasi na nyaka ni tuendelete tukaenda kanera mesa na rekere ndi oneso asifiwe kule ngoyendo ni kuudura na watu tore amwe era ne baba inge baitiro Mheshimiwa Mporo no to support ni mwamena no siunga na watu no totore simbio tulipewa 100,000 na bibi yake akatuambia hii pesa nimewapea nataka muendelee kuzisaidia Yesu asifiwe na kana ka akwenda kuikongo hoya no mbika yete onge ya tuma Mikindori na bakiania akwenda onge ngado cia mwanya kili na shipwe mitras no tuma kwanjeria ikunike kalia ikundi na bakikalia mwanga ya kinyara bakinyete rwari atiko ile nyuma akwenda kuonge ndalo membership ira ya kalwari tisa kuinge tena ndo kinya ya bano na ikakwenda kwa kunige ya wetira kitrite toitala miaka ira yeta ikatwina tukaenda kwenda sako ya twene sana ira ya utantu ba Mikindori kemekanda yamba kirane nalo etawa atalelo interestino kule nyote kumeanita chotala talwa nemo memba wa mitra sako na nemo memba au gakikisha inkwale na viongozi wetu sako watu alurire ofisi barala yeta kuruta goya umanje nzima ewe ngoe gakikisha ana wetu wala kuronga attachment bateto weta Nairobi bateto weta Amerika kuronga attachment toeto baya attachment ya hakikisha nondri kwale na viongozi wetu toteleta eko bea kurutangoza kone yeto toteleta talo bea kurutangoza kone cheto no ana wale toto kaangoe kiari mugeni wa gitio mubunge ucio mbunge Tigania East Mporo wa Bori na ikitaure na getana mbere kumba kwithira gitetheresa kwigenda utire kumba kwithira kura na kinyotira antu babe kiyo bakumba kwithira bakigunika bunene sako yo ngamiukiria sako yeye ngamiukiria kwa lazima uteyendu Narunga tokewa hakuna na namba watu kumeana kwenda weta nganga takenge kainje sabu endelee ngona bolo ngona bolo na ndenda twekina December tena nantu ngidira no kangirie 10 tena na lini sako in Meru County Bumike dabwe na kabilo ngomulike andebe very soon hata pesa CDF watu bakakuwa
wonka king the management ya CDF igetikiria tutegegemeza kisa kunye si yake babu yake babu direct abate ko kumenya mbere mato edagaza tukagererwa ngandu tukagererwa mbio wekino darana bigerera bitekuane ne mukiana lakini raili tuliwa let's empower people ikaenda bombo situira beta bebo bombo chulira mbio ngombe bombo chulira biu bingi bakwenda kabu kolera tuiragata tokera irito tuweze tiaza to empower you to teach you how to fish and not to give you fish tuweze kalerio hapo ina tokera ireo buka toera mutu togerera muthe burumpuro wa bono mbita kwithira kiromba nto kumba kwitha yukuma kirisa kwi akiwa kethira no tete bonene kribo ekurora ya rene tuna ya kusi ukenda mpongeromba mbeza ora kuromba uwe otema na utasailo nasa kuyale nasa kwe interest yeo ikadea kawaida ya mwananchi wa kawaida ni interest ya masikizano ya lazima uonkake whether remember uonkake whether unestadi kuona whether kwe vyaku vyekwa na security yeku ya kulwa mera saku akuantu betu Ankondoboya kabutedi demo yumbe wenu Kiripotera Meru TV kumatia nimbe tanda msimoturia wa Therenja Iboiga nuntubo wa riboti yenu Adams Muturi wa Therenja na njira enkinyanero noe mujumbe wa chuke gamba ngombe Patrick Kanapato na ethiritwe kinambere kwa kiruguria chibitari akayukire ofo araye ethiritwe kana karibu ethiritwe bakiuga ati kinambere kwa kibatethagiria bantu anene kubanyithiria ngendo na arabe ethiritwe bakithia ngendo inda ya guchwa mautungata maugima bwa mwiri. Mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara wa Iguna no guturikithiria riboti ino. Mujumbe wa chuke gamba ngombe Patrick Munene na arugorete gutangazwa kwa kibasi bitari akajokere bofo era muroto munene kunyithiria karibantari no ngendo ndagire batwere kuthogora utungata tari no linde ni ndathire bunge ndaria na president ndaria na Kindiki na metikiria tutumele bu hospital ogu munde cibitari no teni ungatuma nete tumwa ni county government cibitari no egatumwa ni Ministry of Health na Ministry of Public Works kuma Nairobi kaute tukamanengera tabi echura itikwenda cibitari akajuki itwika pledge ya kithurano ate mundure kenda ntuma cibitari itikwenda gucha kumwira ndura ni tamwenge ntume cibitari nimera tugacha kurugura cibitari antu magitirita gwa tukithurana ringana na mwerekithiri gogima omwere kaunti ya Tharaka Nithi na ugeta cibitari na gatetheri anene akari kiromba kari kumiamukira watu wetu ambao walikuwa wanatoka hapo wanaenda Chuka kufanyiwa operation hawatakuwa wanaenda, watakuwa wanakuja hapa Kajoki. Wale walikuwa wanatoka hapa wanaenda kuona daktari mkubwa Chuka hawatakuwa wanaenda kuona daktari mkubwa Chuka. Daktari mkubwa atakuja wapi? Hapa Kajoki. Ofo iko na zile vitu ina offer hapa zile zenye zilikuwa zinafanyika hapa before. Kwa hivyo tunaomba kama mheshimiwa vile amesema, mimi ile vitu nimeona hapa ni kwamba watu wako na umoja. Gaki aliamti wa mangombe joringana kwa mana mujumbe Pato ibaithokereta mutongore wa disipiri katika chego nontoba kwethorwa kithokera thirikari ya Kenya Kwanza na kwethorwa kagita karani thirikari ni gutirika kariba Tharaka Nithi bagunekana kyo Kindiki atwika deputy president na agatwika president Kindiki yo kuona mapasta mama ya Burombere Kindiki monofata tongoreti Burombere Kindiki kabisa. One time atakuwa president wa Kenya hii ana tubaba kutubuthia menya mbodirikania nikanya mukithikire muntu bokia ngana wakoria Kindiki Tharaka Nithi kurigana rira ringi atindite gachagu yo agachagwa ti mwanki aukirie Nyeri wo Kindiki etwe kana ngero deputy president ikirathimo giake iyete na gwate ntoni muno anengere Kindiki heshima tuko hapo Tharaka Nithi na ndira ntuma Mount Kenya me atende Meru tiga Mount Kenya East Meru tugaga Meru kuma Thochi mwankanto Nyeri ngatibo tutere kuwo kurende bangaine na bakira itwa ngatibo tuga wo kuma Thochi mwankanto Nyeri ene twambere wekirwa miankano ndu ga Tharaka Nithi kuma Thochi mwankanto Nyeri si zote tore Meru tia sawa
Mount Kenya eno Gachagua utinda ukangagia Mount Kenya ikuma ngo ngaka le batura. You have no problem. Gachagua no endete kuleta ndeto cia ukabira. Kindiki no kenagirwa Kiambu na Nyeri na kuku ungi nginya te mutu mukenagira uko. Tukwera no ndometo. Koguti you have no that tribal issue. Gachagua no aretete ndeto eriku. Inu ati kuna Wakikuyu, sijui kuna nini, kuna Wameru. Na Kindiki no rega muno. Wako akwige tukipiku kenda kumena ni ukabira. Wana kaunti no kintu gitu kwenda tumenyere tukithura governor, wana mujumbe, wana MCAs na indu ni muntu utina ukabira. Nundu ukabira ni kuga kajuke atwirora ukithura gwanto niki. Ngato ukabira tu ukethira maendeleo mali mbali emwe matimbali ingi. Kari kumantarino na boba kiamokera murande ujo na kenaginene. Gukurukira kwa Mheshimiwa Patrick Munene kutransform Kajoke, kutransform Igamba Ng'ombe, kuitithia uchumi mea kamboira cibitari ira yagua daktari baingia uchumi no ambokoro data baba na ndukaga ubatigorero. Mheshimiwa umetusaidia. Mheshimiwa no twegananitie kuma kuri aruti a wira atweganania mawira ma development cukuru ya kwa Kajoke wana kuria kamwembeni gwakwa igakwa kura mutito uria kia Muriuki kila mahali. Kumaga kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rito kameta ndagara waiguna Iboiga nuntu bwa riboti inu na bombe umbithi kuma na arantere shegembe bethirite wakibu magiri na gutariria tendionga ya Miru na aragaroni ya raisi ni athia nambere kwigwekireta matunda nkabo na araba egwite wakiwa kwena mirandi yothi nambere athia nambere kwikira na gero ni mutongoro mugongo President William Samuel Ruto na mununkuruki bakiromba kinyembe umbithi barabangi gutigira ati bakwiringanira amwe kengo baina nambere kwa bakiaragia na kayo kamwe. Mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkunja no tubangirite riboti ino. Itwerwe barabara ikabwithwa Meru town na tukaramirwa barabara era kuma Makutano kuma Kaga iname yara mwekenda tomba kubwe Meru yumba kwa city na barabara imbinge itwaherwe irasi imbinge contractor baraurite jirene ibacokerwe. President na thomere maendeleo yare yite kubwithia ndene Meru county na tuthomere barabara cia tigania na thomere cia imenti na thomere cia yembe inkai na thomere mantu yara yonthe ombite kwithira tubwithiritie ngavana wetu itwibiru athoma maendeleo yonthe yara bombite kwithira baraniritie athirikari ya President Ruto. Kuromba Deputy President Kithure Kindiki aturetere program atu empower aturetere bikibiki na aturetere car wash na bira bingi bikomba ukiriti job opportunity na kuempower vijana vyetu ndene ya igembe yonthe itukuromba youth kuonthe na bari ndene ya igembe north igembe central na igembe south baungane na muungano yo twanjiriretie kenda kutwika uteti wa nyuma. Murugamiri munene wa mitaratara ya munini wa raisi Gideon Kimathi na ethiritwe kinambere kwa kibu magiri ya baragishi na kugati akainambere kwigwa kiromba gitike ujumbe na arantere chia South Imenti mwaka wa 2027 na ethiritwe kinambere kwigwa kiromba kali gutigira tiba kumuwata mbaru kuona gitigiki. Jeff kwa kituma no tubangire riboti ino. Gideon Kimathi murungamiri munene wa mitaratara obisine ya Profesa Kithure Kindiki urani munini wa rais akiaria kiathone kia ruracio ntere cia kathithine ireri wandine ya Bogeta ya Bogaiti kiri gicigo mbunge gia South Imenti na ugite kiri kithurano kinene kijite kia mwaka wa 2027 akarunga makuromba giti kia mujumbe kiri gicigo mbunge giki. I want to put the record straight. Thai maendeleo tuguchwa 2027 ya Kenya majaliwa ya Mwenyezi Mungu Gideon Kimathi mbere yenua akethira ende bene ya gitike MP South Imenti 2027 tunaelewana. So na ndio ule kuleta kamutu reni ule kuleta karia kundeni ule kaleta kingi reni ende 2027 Kimathi wenu wale wariku Nkuruki na ugite a Meru barenda witi nambere kuma kiri thirikari ya President William Ruto. We are very happy nontu orende barabara ya Kanyakine iko kwa budget na ndendo bwira mantu yerambe ibo kwenda barabara iwe kirorami ibo kwenda ikirorami tinge niru wethe ibo kwenda barabara ikirorami
Central Imenti yara kirapo kwenda te siasa. Ibarabara ere karia na ikirwembio. Ni university ere yathithwe yakwe urawe na proti ya yongerwe mbio bei. Bwana Yesu asifiwe. Kira tukwenda ni sibitari ere yetu Meru level 5. Yethwe level 6. Mantu yata jara tukagia Nairobi turekane ni na jo mbeshi ira tu pampu Nairobi chieje areku. Kana tike tukwenda antu betu. Batu wa Meru twarago menyera turi aherwe. Turingithwa karate mushetho. Tukare na emotions itio ire itio. Na tueta kugita ogoti. Gutire Ameru bukero bukagita ogoti anga ibweterete bau. Ni aria kirikiria kuria Ameru bete na mbere kugwatira mwana wao Profesa Kithure Kindiki nikenda nyuma ya utongeria ba President William Ruto nthiguru ya Kenya ikethire Kithure Kindiki ja mutongeria wa nthiguru iji. Slogan ubu kuringithwa rekana ni nacio. Kirauni kirejaro kirembio Profesa Kithure Kindiki mwankanande ugeta coast ugeta northeastern ugeta western everywhere you go in this country ibakuga Kenya ina mutongeria kiri muntu which means nonto noe Ruto aere deputy president hivi a president Mwai Kibaki ari vice president hivi ambio president nantu baithara urana araba umete kinya Moi aumete gatura kanini mono rekana profesa umete Meru yonthe na mwisho ne Moi na ere rais wake wa Kenya batu katu ina mbati nene mono wa Meru tuina muntu moe tu akuyaja ure umba kuirwa nande after William Ruto asavuge pindi kiu kenge noe nae president wake tunaelewana na a president yo Kenya na imantu ya bwara iria jonthe within the next 7 years sijui kama mnahesabu vizuri within the next 7 years Meru babu bukethira bwina rais yo Kenya kira kionthe buga ibo kwenda area je kwethira nande tibu bukuromba ibo bukurombwa nene opportunity to yene mono Mount Kenya West iba auto support sana jumbe bano iba auto support mono na tuno to charity begins at home na tutu support ni President William Ruto na Profesa Kithure Kindiki deputy president wawe kwithire area je ni block na personally nkuga uri okethira akienda gutwaraganiria mantu jau murungu atunenkerete thai imbeto tukare nthinoe nontu antu betu baura ni kwaga umenyo ketha gwa icho agitika MP uti ututhukiria kanya kau mwathani atwete kethira uti ucho itiga president no imo Meru nyamazia hiyo kethira uti ucho agitiga president ucho wake women rep cho agitika women rep ketha ikiangava no ucho chwakeu indi mathabu ja president iguru are tafadhali are tukaungania itwetereni amwe no tukajera kauko gagatuma tone gitikia rais wa Jamhuri ya Kenya pande hii in the next few years to go. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ibwega ntubo riboti inu murithi wa Meru TV na riboti inu tukinyumuthio mana tukubangirite kiri metha yetu ya nthetu turikane ogoro kiri ndero cha Meru TV ogoro kengo ndi nambere kwange kumire kubura watinda kaudhira bambitane families wa Kimathi tuterwa rungi Phineas anwe mwerekeria wa kwethiro na ntuwe mbere.